بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا رحمة للعالمين كما جعلته رحمة للعالمين. الله واجعله لنا رحمة كما جعلته رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام في حتى مطلع الفجر. إنه دسي بيني رمضان إيرو ويستي شوي ويستي يوينو في عمه صلى الله تعالى عليه وسلم فاتوا ليلة القدر دي شوان التكان، يعني شوي ويستي يو ويستو هيري ويستو بانش ويستو هاد ويستو نو. ده إن شوان دي ليلة القدر اميدي ليلة القدر بكرين. ده إن شوي التكان دو إنه ليلة القدر إنه هم يتعلمون ما ده إنه شود قرآن نازل كرد، قرآن نازل بيه. شما نظام ليلة القدر تشوف ليلة القدر معنى آية هم يتعلمون عبادتي دعاو شود ين كردش عبادتي 1000 عاش میرد daha خیر ترینو. يعني برانبری عبادتي 84 سنة زیده تیرو. يعني عاشو کام عبادت بکرو، ذکر بکرو، قرآن بوانو، خیر بکرو، خیرات بکرو، مشغولی به آخرتی بو. هذيك 1000 عاش عمر عبادت كلماش بكرو، ذكر بكرو، قرآن بوانو، تسبيح بكرو، خيري بقاسي 1000 عاش منه. مثلا امشي معي ليلة القدر ماشي تراويح كن هي الراس ليلة القدر بينه هذيك ما 1000 عاش هالشاي 4 سر ما لماشي تراويح خير انظاف ان عائلة في عمد صلى الله عليه وسلم فاتوا من صام شهر رمضان ايمانا واحتسابا كم اشمي بانك رمضان بباودي همي بموجب امر همي تعالى بيرو تراويحان خو بكر غفر له من ذنبه بنيه عف راضيا. يعني عف بغير بنيه كبائر عف تمام الجناه براضيا بين سببي عف الجناه. آيلا يريك مردم دقتي لما تراويح ضاف بكرو حتى انه تراويح بالسبب عفي بنيه. علماء وان مردم اول رمضان ده تراويح بكر دوامك حتى بيني مطلقا نائلي خير ليلة القدر بنو مطلقا جري عفو گناه صغيران هم طرف هم برازيان الله. يعني بشكو ان امشو شوه ويستو يوينو بلكي ممنوضا نمتو ليلة القدر نمتو شو نظامو وقت پیامبر شو نماز کرد تراویح کرد نماز کرد شو نماز عشای
باني في عمراتو إن الشو ليلة الشوي ليلة القدر المذهبي حنفيان علماء بباتش الصحابيان حساب كني في سهوت رمضان دبيو آشو إما شافيان بباتش الصحابان في سبانج رمضان دبيو نايرا ما شافعي في سبانج دعيت ليلة القدر عبادات معنى ليلة القدر معنى يعني فيصل حنفي بيستهوت يعني فيصل ليلة القدر أو ملائكة هم يتعرفون يعني عرسل تقام ملائكة الله أي قوشتاري عبادات كيني أي ملائكة يعني حضرة جبريل ينو وش ينو عرس سلام كيني مؤمنة أو مؤمنة عبادات بكرو مشغول بعبادات والنماز بكو ويا ذكر بكو قرآن بوانو خير خيرات بكو گوشتاري وعد النصيحت تام بكرو آي سلام كيني يعني الرحمة هم واضحين آشو هر طرف سلامتي شيطان آشو چنيا تمام şeytanın vat melekeğini şeytan nimanını niye ni miyan cemaati Müslüman çünkü melaike gereğini Cibril-i Emin miyan yendu Allah şeytan şevi leyletul kadir vesvasa khiyalatan nişkenu de kalbi Müslümana da virazu çera çıkar cemaati Müslümana esi melaike tamamı melaiketan goştari hadir ay cemaat beni goştari limajin kini ceyku melaike beru şeytan niyen avcı eno gerek merdum eno dersi penidir zaf ibadet khuz gerek zed buk Allah خير وخيرات خو قرأ زيد بكو مسلماني خو توبة واستغفار ضاف زيد بكو وايو فرقي كتدف براس نعيرا والماج خو بانواق الماج خو بجماعات قرأ بكري انكا مسلماني ده انو دست بيني ده تمامي لبيني الماجم جماعات بيركادوش لماج سبيد بجماعات حاضر بيني لماج عيشاد بجماعات حاضر بيني çünkü Leyletul Kadr şevdu yani ayda ma bazı limajı mağrimi yeni camian yeni peser bu cemaat maş kendi goştari vaazı nasihattan kendi de camiandı maneni Kur'an maneni konu itikaf konu sülük خير خو خيرات خو عبادات خو زيد كده غير فتاري لما اشوف بجماعات كني بعد لما شنو كانوا خلنا وين دار حال انجيين جامعان بجماعات تراوح كني شماجي لانه دات روجان دقت فكرين وعبادات شمال زيد بو نقصانی مبرازن تکیه روزی گینی نقصانی برازن الله همان 5-9 دقیقه مانن و سفره خورونن و بین اسیر سفره خور گوشتاری کن چات مالله ازان بدو آو بارو یا نام بارو دید توتان جهال مکی گرک مؤمن ده این روزان ده وقت نزدی مهارا بگه خود توبه استغفار ذكر قرآن مشغولي بگوشتاري وعظ نصيحتان بو گوشتاري قرآن بكرو إني لازم gerek مردم خيرات خو عبادات خو زيد بكو إن محيط ما حاكي هاكر داسي دين خصوص زي عربان زي قوم بني مثلا عرب ترك
قیمت دانی رمضان گوشتاری قرآن کنی گوشتاری وعظ نصیحتان کنی یعنی جامعان به جماعت ماش بکنی 5 وقت یعنی جامعان ماش کنی گوشتاری قرآن ختم ده ختم گوشتاری قرآن کنی هر کس تو تا جامعه قرآن خو گنو آنو یو قرآن کرم بوانو او قرآن وانن پی گوشتاری کنی پی قرآن خود تصحیح کنی گوشتاری وعظ نصیحتان کنی مسائل دینی قال کنی اما کرداسی مشغول یعنی نان نیوانا آو نیوانا بس مروجی گروت عبادت کردو با آویان زوبین جماعت نیانو تراویحان نیانو گوشتاری قرآن نیکنو یو قرآن بانو آی بین گوشتاری بکی جامعان یند چینی آبی که لازم ہو گره که هر جامعی ده یو قرآن رم بزانو آی بیر گوشتاری یو ختمه کش مطلق آگر بیو قرآن ختم بکری خیر قرآن ظاهو اینه دقت سزی اصلو ده اینه 10 روزان ده خانه دقت شما واز زید بو پیامبر دائما ده اینه 10 روز پینی ده کوتن اعتکاف حتی الماجی چیک با روشان کردیم بانی آمین که نایرا گرک مردم علاقه خود دنیا را ضعف کم بکرو علاقه آخرت ضعف زید بکرو جریم ضعف بنم برکتی که ضعف پیر ایا گره آفی بمان محقه همه تعالی بنو ساره برکت کنو میان گره چرا وقاب آخرت کو گره خود جا ورده و مطلقا همه تعالی گره بنو ساره کنو برکت کنو سعادت کنو سلامت الله انکا ما گرکی یعنی لماش همه تعالی بون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مري عبادتك وأقيم الصلاة لذكري قابل بالعردش من لماش أنا لماش إيمان تركي كفر بعدما وقت واجو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقت الله لازم يو فرض عينه قال ما شكر اگر لماش بکرو بنو تصدیق ایمانی ذرا بیو مسلمانم بی اسلام اگر لماش نکرو او باتیشی زرا مسلمانی زرا مسلمانی جرا قبول نبنو شاید مسلمانی جرا قبول بنو اگر 5 وقت نماز الله شاید مسلمانی را قبول بنو اگر زکات شاید مسلمانی را قبول بنو اگر روزه خوب شاید مسلمانی جرا قبول بنو اگر زنگیم و بشکو رای حج کرده بو شیرو یعنی به این 4 رکنان مسلمانی بنو راشت بنو مؤمنک راشت آیلا گرک مردم لاف دقتی نمازی بکرو چرا ایمان انکا شار این زمان لماش یو گنیک عدنی کرد منم بکروش بنو وانو نکروش بنو بکروش مسلمانو نکروش مسلمانو حال که هنیا یعنی دزدی زنا قتل اننا گناه كبائر ظوني لكن لماش گناه نزا حال بك لماش گناه ان پیروز سرو مردم دزدی بکرو گناه كبائر بکرو نبنو کافر دین را نبنو مرتد بنو گناه کار وقت دزدی کردشی آمد جا کردش و یا توبه کرد اف بنو آنجی مؤمنو قاتل وقت بنو قاتل مؤمنو
ahkam ilahi tatbik bu an şunu cennet. Lakin merdim limaj nikru Müslümani için ya. Yani mümin niu vakti bimru mutlaka şunu cehennem. Eğer vaju merdim bir kuruş benu ne kuruş benu merdim bilimaj ne şunu cennet ne şunu cehennem ve fadlehum şunu gehen vaju benu murtad. Sıra Umme Teala bunu قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى كم خو شرك را پاک بکرو زکاتی خو بدو ذکر ربی خو بکرو لماش بکرو اصلا سعادت شنو جنت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كام إمام هم بيارو عمل صالح عمل صالح لماش زكاة رجوع حج العائلة دقت بكرين يوجي بظانين حشي جامر ومكلفو جنيه ببو تتي ببو مسؤولي لما جنيه خرو مسؤولي جنيه تتان خو شرع آياتو قرآنو وانو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم محافظة بكرين نفسكم وأهليكم جنيان تتانخو نارا يعادك وخوضه الناس الشواتي لش إنسانانو والحجارة كرو قام كافران وهيا بيو حفظ خبكين أهل عيال خبكين ناظر أنه فرض قالك ما حفظ النفس خو بكري إيه جنيان خو إيه تتانخو قرم ما بكري عادرة ما سافردو کام جنیه خو تتان خو به دین اسلام تربیه نیرو کردش لماش پی نیرو کردش روزه پی نیرو زکات پی نیرو دایش روزه پی نیرو گراتش او مردم مسئول يعني وجي بعذاب جنيه خو باي تتان خو شنو جنة ولو لماش بكرو ولو في هاش قق بناي شنو إنه قلنا نجري بس مسؤول في عمل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تمام شما راعي يعني سني شونه مسؤولي حفظ باسيو شما تمام شما مسؤولي جنيان خوي مسؤولي توتان خوي مسؤول عقرباء وتعلقات خوي اگر تباش كيف لكن جنيه تو تانو تو قرأت تبكر امكان شنو قرأت جنيه تو لماش بكر قرأت تو بي هوت سره قرأت پی بدي لماش کردن روجه پی بدي قرأتش جبران پی بكر چرا تو حاكمي يني كي تو تين وين كني بغير تو چونش کنو مداخله بگو تشکن وقت تو که خود اشکن تطبیق بکی لماش به توتان خود بده گراتش وقت نیگرو گرکی بک تربیه بکی وقت قد نیگه گرکی ویدک وقت بی دست پانسره گناهین کنی یمن تو مسئول گناهی نی نایلا لازم انکا ادانی انا تتان خود سر شما نبینده یعنی باندری دینlik باندری نامه همه نیست نامه پیامبر نیست cennet çu cehennem çu limaş çu zekat çu roji çu eninaşma penidan peygamber name çu name dahi pi çu name dahi çya kamca amo dünya پیامبری کام جا جری آمو انکا چاو مقبراوده چاو گره که انکارا من تعلیم بکرو حس کردیشی همه حس کردیش پیامبری همه پی بدو زانایش پی بدو باندر کردش و تو چینکی چیکو تو تید مردم باندر بمو او بیر مردمان نشونو و مردم دائما
باوری به باتشی پی است و باوری به باتشی دای است زهر هر کسی این هر وقت تو باندر کرد تو تید چی که تو تید مردمان بیری مردمانش این هر لازم و گرک دقت بکری گرک هم دقت بکری سنی وقت تو شما چینی شما لبیینی وانی اجاقی ما کرو این ملک اراضی من ماننو شهر ماننو حال بک اجاق کری او یدما توتی ورزی لماجی جاورد زکاتی جاورد روزه جاورد حجی جاورد فلاکت کنو اطاعه همه جاورد اطاعه پیامبری جاورد باوری به همه پیامبری جاورد حالو که لازم گره تو سنی ملک اراضی قیمت چنو گره تو ایمان خود گیری برد او تو نسل تو گره او دوام ایمان تو بدو کردش دوام ایمان اطاعت همه پیامبر همه بدو کردش دوام لمایی تو بدو کردش دوام زکاتی تو بدو کردش دوام روزه تو بدو کردش دوام حج تو بدو کردش حتی قیامت لازم گرد تعنی بلا حضر بکی تدما لازم تو کنه تو نماز بکر واتو جنیت تو عقلبه تو بدینی تو دیندار ببی باعتقادی تو معتقد ببی تو بر سعادت چقای نماز بکی چقای عبادت بکی خیرین تو رجیانو قبل تو به نور عبادت جین روشن بنو بیامد ناینا گرکی تو خودما دین خو تو تان خوری فردی و قناعت تدی فراجو مدما تتم ورزنو باوری به همه بنو باوری پیامبری بنو باوری به نماز بنو به زکات بنو به روزه بنو به حج بنو مدما دین من باقی و سلاله من دین خودم باقی و گرایت انا خدمت دین خود بکر اتنک شنی جهنم بانه پیان کالی که تو گرانه تو گرن پی تو گرانه تو گرنو من دین اسلام تری وعدات چرا سلاله من دین تعلیم نکرد تو چرا این باندری کفر شقاق نفاق کرد تو ایر نامه من ده محشر ده خور رازی رسوا کرد گرانه تو گرن وقتی از من دین تری وعدا من ماش تری وعدا زکات حج روزه حج باوری به همه پیامبر همه متری وردات باندر کرد و از مردم متری جا وردات تو چرا اینه اولاد من جانی برد تورنان من جانی برد تو چرا بی سبب کفر شقاق و نفاقی تو ذریتی من تو چرا علاقه من دین اسلام را دابر نایش گرانه تو گرم تو چرا اجاقی من کار کرد تو چرا ذریتی من کرد مشرک تو کرد منافق تو کرد فاسق تو کرد مرتد گرانه تو گن به حضور اومد گن این آینا گرایت ملاحظه بکر گرای تو او سلاله که پی تو کالی که تو ماری وردا توری وردا گرای ماینی حتان وشی گانی گرای ماین تعلیم بگیری وات ماشی مات ماشی این دین اسلام سنی کالیکان ما اجداد ما ماری ورده و گره ما استطان خوری وردی و وقت ماشی ما بزانی ما دماینیم گره ما این رواج ما ها شنیم گره شما ما دماین دین اسلام دوام بری کردش و طور نماشی ما دما بیر نیبو شما این سوخی کفر شقاق نفاق بکری و جاقی بکر بکری دین اسلام نا علاقه من ببرنی بون گرای باش دقت بدین تکی ایزی تو تشمال روزی کنی کنی من ولی شیطان نوردن شنو نوردن تو تی روزی بیم حال بکی گای تنینگی لو پادی باش بگیری اونو تتمی اونو روزی کنی
لماش كانوا ذكرهم كانوا يا شاب إنه سمعني كان لا نيرو شاش كان لماش نيرو شاش كان رجب إيه تبون الكفر شقاق كان بنو فاسق بنو خبيث شد أنا تسأل عليه كو مسلمان دان برنايش وش وردان بنو فاسقك بنو مرتدك وجاك تكور بنش إن كان قرأتي قد بكل ما سر وانا ملتك ها ملت هايو بارخ ها قبيلة يوكي وقت دوام اللي ماش خو بكر دوامي زكاة خو بكر إن ورد عمل خد بيارو جا لأن ورد عملان صادق بو لكي خد التطبيق بكرو هو تعالى شار نعمت جري حسان كانوا يو أو كد بان هم تعالى قرآن لهم درجات عند رب هم تعالى رب ينهد درجة يسوع عزيزي سر في راجع الناس هم دنيا هم آخرت إن ضاف شكر ومغفرة عفو جناني ناس هم تعالى جناني عفو ورزق كريم رزقك حلال بانك رن بالراحتي هيراتي جريس ونزر من الله طرف هم ين النصرات أسر هم تعالى يارdım يكنوا الله devamı donu kardeş Süleyman devamı zekatı donu kardeş إنه ورد عمل وبيرجع هم تعالى روجي جرم يسار كانوا حجرم يسار كانوا تمام عمل صالح شاسو فيش جرم يسار كانوا إن آية طرف هم الجرم يسار قال إنه ورد عمل تأخذ أرجع هم تعالى تمام إني عمل تأخذ تلامجا إن آية ما بيلن ما دكيانو خذ بيل ما نيمرت ما باره هم الرزق خود ما نيمرت هاتشي تشيك ها فربو ها فزبو ها حبوبات بو وقت باره هم كدم قال ما ضاف شاببي الحمد لله هم تعالى من نعمتك ضاف بين احسان كادو عند عمل من بيسار كادو وقت ان ورد عمل خذ بيارجا هني من فلاكت عذاب نمانو چرا از به این ورد عملان بنا مؤمنك حق وقت بیا مؤمنك حق و باید تعالی من الشرف عزیزی دنیا آخرت برادنو گناهان معاف کنو رزقی مهیرا واسع کنو yardım و nusret میکنو ben وهارم انا بیره ما اینه تماما بک انگا تتان خود شما تیت شما میالی ضعف قایدین هرچی شما را زیده تیر واضح لكن شما دین خصوص تو همه چینک تعلیم و تربیه نکنی ذره شما بین ویشنو باندر نکنی همه تیت شما نقصانی لكن پارتی شما جنی شما تمام که اکثر ما her kede, her cadı Müslümaniye hak raşt est. İnşallah. Den mühit madı. Lo bin en gayr en mühit Müslümaniye raşt zaf çinya. Fayaka. La isma elhamdülillah zafu. En zaf nimetik pilu. De en zamanda de en vaziyette de en halde إن وضعية ما يو وضعيتك مستثنى الله يعني هم تعالى ما يحسن كردوا ما كردوا لايق مسلماني الراشد الله هوس شوق باوري اشتو قلبي ما حس کردیش خو حس کردیش بیامری خو حس کردیش عمل صالح إنه پیر اشتو قلب ما از هر کس اینو بیننو هر کس واقعینو عجایماننو حتی این کامیان تمام ترکیه ده بوی مشهور قربگان عسکریین آی طالبچیین هر کس حیران و مدح سناین کنی
واني دینداری ضعف شجیعی یو ارزورم دمیان تمام ارزورم دکترک ببینندار آموزاتن یو قربگان را یو خورده که عسکر وقت سلاح خو گراتیم اتوماتیک خو وشین حرب تینا وقت آمین یو ریک آمو شی یو تانقیک ویستده اسیر آرد الله ایشین کوتین میان عسکرین بازغونی یم براشتن وقت ریک آمه بعد بریندارا و نالین ما elbise چی کردی جرافستی ما بارک برینی تو چای ما چیزود کرد میان کنجانی 6 مرمی ما تدیدی النم مانع عذاب مانع رحمت زانو مانع دنیا آخرت زانو بالدنيا بارو نبنو وبالدنيا نغابنن وبالدنيا ردي رسواني كنسنا الدنيا شنو فانيو شوني نمندو حتى ماري بمانو كانوا مشغول بالدنيا بكو الدنيا شنو وقت الدنيا شيء رجالات رسواتي ماننو بعذاب جهنم عذابنو كانوا يدعوا ويدعوا بكو هذه حضرت محمد تبيرو وبعدين حضرت محمد عمل بكرو وقت الدنيا دانو وقت الدنيا راشين دنيا راضاورندين كم نديو كوزنارنا والدنيا مو قادر خيالي انسانا جنة دانو ابدي تدمانانو مرتد چنو نواشي حسيسي كتاد الجنو دائما تماما سعادات وسلامات الدوم داخلة الجنة برادم واعلموا بضع وما تكون شهادة قولهم ولا يجوز عليه السلام في معدل جماعات من جماعتان السلام جنيان وكندش ترى رحمته من محروم ملعون لا رحمته يجري جاينيو تباجي رحمته تستر شيك لعنته يسروا الآن ما تلماني يكون مستحق لعنته أنا تباجي سلام يوم تسرموا كلام يوم جاينو تدريباش فإن سلم عليكم تاركوا الصلاة فلا ترد عليه السلام وتتاتوا السلام سلام تكاست مرة رحمتهم التسلم تيجي لعنتهم يسروا أنا بنظر ما باش باش ما يقوم بقوا السلام ده وبتلاقي الرحمة ورحمتهم يترفيروا حتى ما نيجي رحمتهم يتركنوا لعنتهم يتري باش الرحمة هكذا نمجا ما پیر o martı şes yani ma doktorandım yani meşhur diyaçi yani vakti şimdi vatin yiv Türkiye vatı bana Karabeyganlı namı dev kubatı Zaza filan kes diğerler vakti halandın ku vatin çarayı ku harbde daima uğraştın payla أشتين يعني نكوتين شيان حتى أي إن عائلة إن نعمت إنه شرف وما يتعالى مارد هذا فرازانه هر جاد الشرف ما هو ما يتعالى زيد كانوا إن شاء الله والحمد لله إنك رزق ماجي زيدو وما بين ماجي دوستاي ماجي زيد بيو و انجي بزانن وما تعالى بانو لقد حديثي خو قدسي ده في عمر بانو وما تعالى باتو وجبت محبتي للمتحابين فيها وللمتزاورين فيها الله وللمتبادلين فيها
معناه واجب بنو مسر محبتي من آي قابمي يو بنان حد بكري قابمي يو بنان زيارت بكري قابمي يو بنان إكرام بكري أو كان محبتي من يعني مسر من واجب يعني واجب بن مسر الجنان يعفك واجب بن مسر عزين داخل الجنة بك أنا عائلة إنه عمل إيرو ماميان موجود إن شاء الله هم يدازل بكرم يو عملك ضح معتبر كما لازم قابي همي يو يرحل لازم قابي همي يو زيارة بكرم لازم قابي همي يو إكرام بكرم إنه يو عملك ضح مقبول تدريات شنو وهم تعالى فاتوا مسار واجب بنو البنين مسار واجب حق بنو ينداخل الجنة فكر إيه هم تعالى إن شاء الله ما لايق إن النعمة كانوا وقت الشماء لماش كين إن كان ما قرب بظاني أمشو بلكي شوي تكيا من نظانو بنمتو إنما أمشو يو وتكي ساعتي 2 ساعات وقت ما شير وتستبن شيني بس ها يعني شما عاجزني أنا عائلة ما قريك وأنا كان شوي معس ما حتى رمز بيني عائلة الأمية شمامية وإنه بركتي رمضاني بيار شما ميان شما باندري عبادتي ذوقي الماش بكري يوم تعالى درجة شما بيل بكرو قنان شما عف بكرو رزقي شما حلال فام زيد وقت ورشتي لماش أولا دقت بك وافيري تبكو قبلة چرا شهر سنی به دستماش نماش نبنو ویری مردمان نیکو قبله نماشی بطالو این هایلا آنینا سما زافتی گر زافتی قد بکر سنی کنجی مردمان پاک نیبو نماش مردمان نبنو جه مردمان پاک نیبو ویری مردمان نیکو قبله نماش مردمان قبول نبنو این اولا تقا قبله خو تثبيت بكي واسط القبلة معناه تبيت همه بيار خوب بين بيار شمان خوب بين چونك رسمي نستو وتبدان ويري تهون كوتو بيت الله قال تبدان ويري كام بكو بيت الله ويري كون همه تعالى وويري همه تعالى كوني آيلا يوف نعمتك رافل انه وقت ته ویری خدا جه تو دیش خوب برش کنی یا ربی از تسلیمی تو یعنی به امنیت نکنه تسلیم چرا شما بینین وقتی یو اگه بگو وانه تسلیم الان قادر وانه دیش خوب برش کن چرا علامتی تسلیم یاییشه این آیره هو تعالى في عمل ما تعرف كار مش ما وقت ورشت لماش ديش خباز كرين يا رب تسليم تو بأمري تو نكنا شرا حقا تسليم منه وقت الله أكبر هني أنا نيران التكبير التحرم يعني بأنا تكبير ورد شمت شيائش آمايش حركات راست چپ آمایش تو راست خورا بانی چپی خورا پی خورا ورنی خوشیری این پیل لماش پی بطال بانی الله این عائلة تکبیر تحرم بانی یعنی علاقه تو دنیا یعنی برنایش تکون آخرت بنو آخرت تکون حضورهم الله بأنا تکبیر چرا علاقه تو دنیا یعنی برنایش این عائلة قالت علاقه تو هم برنایش چی مهمه که تو قلب خوش علاقه قلب خوش دنیا را ببرد الله چونکه این آی شیطان چند آنو علاقه دنیا ارزن و قلب مردم
مردمان بنو جان قالی که مردمان اوجا بردن بنو جان بنو خیالاتان بنو هیگان بنو هر جا به حضور همید نیمان الله خیالاتان برادن و همین کوبیر خیالاتان برادن بیت نیرویر خیالاتان برادن معنی تفکر نیکرو نیار خوبیر نیزونو و بغفله شیرو سعی غیرت کنن آیلا گرکته علاقه قلب خوشی دنیا را ببرنیم دنیا را اگر ببرنیم چیک نیرو قلب تو وقت آمه یا تواجه از هنا لماجده و علاقه خود دنیا را برنو و علاقه قلب مش برنایش سنی یعنی برنایش یا تبیار خوبیر همه میبینن چرا ما همه نبینن ما همه تعالی نبینن لا وقت ما ملاحظه کرد ما اشکین بیار خوبیر همه تعالی میبینن الله ما گرکی بیار خوبیر همه تعالی ما راشنوی چرا همه تعالی سامیو چه فکر مرد ما را وجه همه تعالی شنوی من اشکال اینه بیار خوبیر یو مردم بیار خوبیر همه تعالی چه بیر قلبی مزون اینه وانی احسان کام اینه هیری چی دل ماجد عبادت بیار خوبیر عبادتی تماما قبولو یعنی درجه تمام درجه لماج سو 100 درجه اینه گرک مردم به احسان اینه روانی احسان اینه وقت تو دیشو گرده اگر دعاء استفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض اگر اینه بزانو خوری واننو نزانو بتين ابو همان اگر پیا امام سکوت قلب خود سکوت کنو ذکر همه تفکری بینایش همه اشناوتش همه زانایش همه آنو قلب خود بحضور همه دو خزانو و خودی لبیانو دعا کنو عف مغفرتی همه وازنو این وقت وان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ربي از حفظك كنا بتو شر الشيطان الرجيم را گرک آوچان بزانو شیطان استو یعنی کون قلب مردمان وسوسه و خیالاتان برازنو اگر مردم نبیننو اگر هم التجاب هم نکرو شیطان مطلقا وسوسه خیالاتان برازن نائلا التجاب هم كان يا ربي أثبت بحول قوتي تحفظ خكنا واسوسي الشيطان رجم إني وانو بندانو إمام فاتحة وانو داس بيكن قوشتاري فاتحة كم وقت بسم الله الرحمن الرحيم إني باندر ببين شما إني دقات نيك هواسي شماري نبراز ينو از الماش کنا بحضورهم ادا از بهم قصه دایش کنا مناجات بهم کنا لكن از گرب بزاني از چه وانا هوير چه وازانا انفاتح وانا ما گرک چیک ویر گوشان تو بکو چیک تایش تو بزاني بس نه یعنی تو تمام بزان چیک تایش تو بزاني بس أنا تاياكي أود بنا بسم الله الرحمن الرحيم البرنامج هم رحمان ورحمي هركس الرحيم والرحمي قابل مطيعان دس بأنا الماشكو كنا برنامج ببركتي ياردمي دس بأنا الماشكو معناه أنا بعد نعمتي هم أنا خبير هولي هم أنا خبير وانا الحمد لله يعني حمد ضاف ضاحم السنة هومير بو خاصي بهومي مخصوص بو
رب العالمين هم تعالى ربي دستو 8000 عالم چقا مخلوقات استو چقا موجودات استو هم تعالى ربي پیرن امنو پیرن بانيوانه الرحمن رحمتي همه تمام مطيعان اهلي چقا موجودات است رحمه همه پیرن است رحمان رحمت همه تعالی چقا موجودات است پیرن است تمام موجوداتان رحمت همه استفاده کرد الرحیم وقت تبا الرحیم يعني رحمتي همه مخصوصي بمتعان وداخلت هما داخلت الرحمن رحيم ايرو دنيا الرحمن يعني رحمتي تمام موجودات است ها كافر ها منافق ها ایمان في بیارو ها نیارو ها صالح شقا موجودات است رحمه هم استفاده کرد لكن ده آخرت وقت الروح يرى فجأة هم تعالى هني جل الرحمن رحيم كامل مطيعان إن عائلة جريت تبيان خبير إيه هم الرحمن سبب بن الرحيم يا ربي تئرش من بك اللايق رحمتي خو سبب جايانا حضور تتعاني من بك اللايق رحمتي مالك يوم الدين تومير ماني اي وهاري حاكم روز القيامة چونکه هم تعالى قيامت ده حاكمي روز هم تعالى بغير هم تعالى حاكم بغير هم تعالى وهار چن ايه وهار ايسي الوهار انك يا ان الدواء انه حيوان هكذا وهاري استا لكن سبايان وهاري چن ده بس سؤال سكت وهاري چن انه قاعد تبيان خبير روزك ينو دعا روز بغير هم تعالى حكم چوي چنو وهارتي چوي چنو يو فلاكتك ضافلو هيرس وقار غضبهم تعالى آروش الدرجة نهايته زيهم تعالى ني هيرس بيو ني هيرس بر آروش غضبهم رسن درجة كمال يعني زي آروش ني هيرس بيو ني هيرس بر انه شدتك ضافلو herkes zıttı vırranu, ne ava, herkes teşanu, herkes beşanu ne nanu, ne eru ne açıkçını. Obay Teala bunu, merdem yani liri, yo roje lir bu, terti a rojra, vuji ala aya benu, pe benu zana, terti arroja benu ze kale kifani nevai serre liriyo roje ne güneyes ne çiğes lakin gazebi hume herzi hume qahri zaf şiddetiyo de av liriyo roje de tehdit kan Allah lir arroj ters bera cece dade khur çıkaçı hamile bu terti arroja hamile khur ارزم تمام انسانان سرخوش عقل چوی سارد چنو چرا عذاب همه شدید و شدت عذاب همه را عقل چوی سارد چنو اگر ایک مردم بیار خبیر یا روزی که اسعد اینا روز بیننا محقق بیننا اینو قیامت محقق هستو محقق بیننا محقق از یه روزی که یعنی حضور همه از همه بیننا همه اشتعالم بیننا ده ما بین من همه ترجمان چنو از بچمان خو همه تعالی بیننا فاتشی اشناونا حساب خو من بیننو یا ربی که آروش رحمی خو من بک
ادير آمي حضور رحمة وادنا آروجي ثم أنا حضور خو رحمة خو مري حساب إنه لازم من قال باس يوج إياك نعبد إياك ما هل تري معنى إياك ما هل تري نعبد ما عبادتك وإياك هل ترى وإياك هل ترى نستعين ما يردم الله إن قصة دايش بهم إياك هل ترى ما يردم الله إياك نعبد ما هل تري عبادتك باش قصة دايش وشو بهم القصة كان الله اهدنا الصراط المستقيم هم تعالى يا رب إيمان كامل عمل صالح رأي هداية ما الإحسان باجبان صراط الذين أنعمت عليهم أو إيمان كامل أو عمل صالح أو رأي حق في الثاني أصحاب حضرت محمد بلطف وإحسان كردوا يا رب الرأيين إيمانيين عمليين هدايتين مرجع الله أنا شو دعاي كظافر غير المغضوب يا رب من مك ميان قومك غضبت ينسى حق بيو يا رب من مك ميانين غيرين ولا الضالين يا رب من مك ميان أو قوم أو مردمه إيماني عملي خير وخيراتي تحتنا مقبول وقبول نبان يا رب من مك ميانين من مك هذين بعد بانو آمين يعني ولا الظالمين ولا الضالين آمين يا رب اندر قبول بك ما عذاب خرى امين بك معني وقت إمام ولا الضالين قال عجل نكرو إمام آمين ويشتيد واج آمين في عمل وقت شما وقت إمام وقت وان آمين ملائكة يدما في آميني وان آمين وقت شما في إمام وقت ورنی امام مباشه پیا امام وان آمین شما و ملائکتان بنیو همه شما را قبول کرد نماز شما عبادت تو خلصنا زنب سوره هنی تنی وانین فاتحه وانینی اگر امام مذهب شافعیان ده گره که امام ولد ظالم و تکی بندرو حتی جماعتی یدما يجي قال لاز بكري فاتحة خبواني فاتحة خلصنا وزام السورة وانانو من آيرا ما آنيني شما عجلة كيني لاز كيني وقت ما أنا شرايط بجاب بياري شما هني شما تنبلي برازينو واسباسا خيالات فرازان آيرا ما لازكيني كي شماجي أو شيرا بخلصني حالك لازم قرك إمام بندرو شافعي مذهبي قرك فاتحة خوانو فاتحة نيوانو لماجي ساحة نبانو إنه فاتحة خوان قرك قوشتاري قو آيات بكو سورة بكو جري خير حاصل بكو إنه واحد نيبه وجه ما بيا إمام فاتحة خوانانو آنيا كي إمام هني نيمندانو ولا الظالمات سورة وانانو وش بيا إمام يواش بنجي نيشير جوي وش بيا إمام بوانو حتام فيني وقت إمام دست بس آيات كد وش قوشتاري آيات بعد شنو الركوع وقت شنو الركوع قرب بظانو همير باشتي قرونا ركوعه يا ربي أدي طاعتك كنا يا ربي أو باري أمانتي كلمة شهادته نماجه زكاته رجوع حج إن أمانتي تما صار فرض عين كرد يا ربي من بني إن أمانتان مخو كوس كردو لحضور تده أشياء ركوع يا ربي نصت بدي من دوامي
باري ورتشي إن أمانتان من نصيب بكري سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هيرر واجو يوريك واجو بنو لكن ماجي سنة بجانيان هيربا سنة جري حاصل بنو وقت اگر بقاس يوريش نواجو ماجي بطال بقاس يوريك سبحان ربي العظيم الركوع نواجو همان شير الركوع وردو لماجي بطال خير چين ماجي بطال يعني نبنو نيان باتش لماش کرد ان آيلا گرکی ته ماشي خو ركوع ده روني هيرر الركوع ده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقت تصاريخ الركوع هوانا باش اي تتنا سمع الله لمن حمده ربنا لك يعني هم تعالى اشناونو اشناود كام جري 5 سنة اشناونو كام جري 5 سنة انه لازم قال تجي ربنا لك الحمد 5 سنة تريو ايات بيا امام بكري امام وان سمع الله لمن حمده هم تعالى اشناونو كام جري حمكو لازم تجي قال تجي باجي ربنا لك الحمد ey Rabbimiz turi zar 5 sene Allahu Ekber gerek paylavar şer secde vakti tuşi secde gerek çaretu çik pani bu klavetu peçetu gerçek padişahı ni bu gerek en çaretu bir arser zinci tujim بعد بسیو گاوجیک تو سجده بینی گه سرد بود نرم نی بود میان پنبه میان پیش میده مکروه بود گرک او چیک تو ساره خورونه گه سردی بود وشکی بود سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی هیر ریبانو یعنی یا از همه خو واتشی مشرکان واتشی کافرانا پاک عالی برزانا فانوا هيرر صار خود سجده هوانين میان سجده ببندين تکی اما تو سنی سجده صار خوانا تشي سجده بطال بند گرکی تو بند اعضای تو بند رو ما بین ورد سجدان کی انوان تعدیل ارکان فانا شاكر في عمر وانو وقت كان بأنا شكر لماش بكر لماش خير لماش يجري دعاء كانوا وانو حفظك الله كما حفظتني هو تعالى حزبك تمام كماسيانا الثانية تمام كماسيانا نقصانيانا تعز حفظ كذا هو تعالى تمام قريته تمام عبادتي كماسي نقصانيان حفظ فترفعوا الدعاء قبول بنو لماجي قبول بنو شنو آسمانان المحشر ده ينكون تراجته وقت الركوع خو سجد تعديل اركان نبرادو لماجي زود طنجو وانو ضيعك الله كما ضيعتني هما تمام قريتو کاری عبادتی به نقصانی به کماسی زیان بکن تو سنی زیان کردم نهایت اگر من بترسو وقت الماش کنو نیبو لماش من زود بدون لوقت تو تعدیل ارکان ماش کرد لماش تو دعا کنو تو گناهنا معافظ کنو آیرا لماجی که مردم ایشی دقت نہیں کہ میں تعدیل ارکان ماجین کہ ماجین جو فائدے کی نہیں برادر پیامبر وان وقت تسی سجده و های تب چرا تو هده که چاره خود نگان اومه تعالی سر رو این نزدی اومه بینی تو دخالتی که وقت تو شی سجده خود دعا بکن چرا دعا قبول و حواسی تو دل ماج زید ببو چرا
یو شرفی که ضعف پیر توری برازیانو چاره تشنو نگاه همه تعالی تبینی نزدی همه تعالی فإن خلصنا التحيات الروشين التحيات الصلوات البركات الطيبات لله التحيات ما التحيات الصلوات الطيبات لله شقا التحيات اسم شقا صلوات اسم شقا طيبات اسم فير مخصوص هم قابل هم تنواني او شاهم تعالى امر ما قالوا للتحيات السلام حضرت محمد بكر شرع نزدي شما بينانو ونگی شما شنو جن پیامبر جی وقت صحابی یدما لماش کردن ین رفاتن دقت بکرین از وقت لماش کنا از رکوع و سجده شما بیننا انه لازمو گرکی وقت انه سلام ده پیامبر تو بیاری خو ویر تو بدانی سلامی تو رسول پیامبر اشناون السلام علیکم سلام همه تسربح عليك تسربو أيها النبي أي في عملهم ورحمة الله وبركاته بركاته تسربون من السلام إذا ما دام يقول السلام من السنة جابري واجب إنه وقت أنا شاكر سلام في عمل كات في عمل سلام تكن سلام تكن السلام في عمل تلبن رحمة إنه عيرا خبيرا مكر أكثر يازمنا مالماش كني التحيات غفلة شمالي çünkü her namaz ibadet yo nuri ki astu yo zavk bereketi ki astu lakin التحيات شما da nuri zaf kem tikan da astu tikan için çera bagafra ben nazanı ki selam peygamberine ki khubira ki yani ne zanı selam peygamberlik ve nuri şema zed bu nuri maşma توقت السلام خو خلينا السلام علينا خو في رمك سلام همي منو أهل حياة السلام أنا قايت خوش في راكنت كيسي السلام علينا وانو خو في راكن خو رحمة خلني وضع عالبك السلام خو رحمة السلام علينا سلام همي منو تتان منو كلفتان من السلام اگر تو خوبی را نکی جنی خود تو خوبی را نکی هیچ رحمت و مرفوضه چیک سلام هیچ خود کنی هیچ بک اضاف شما هستی نه شما یعنی بین خود نه خوری واضح نه جنی نه تلتان خود زي صوف علي قاقبو ما ترى فاجنا صوف علي قاقبو شو وان ولا نظام أزبون ولا نظام شو أنا عائلة شما إجماع السلام علينا ومون نظام شما معناه مش إيه خلي بكرة قوش كاستو ما تتربى عقل تاستو ماني وعلى عباد الله شقاس عباد الصالح ايس الرحمة سلام همي ينسل سلام ينشكل وقت عباد الصالح بيت بمري تمام أمة حضرت محمد ها قانبي سلام شقال ماجبك تري سلام كي رحمة الوضع تأني قدنا عشان هم تعالى عنه خبير كين شادي ما نخو چرا ما چيك بچمان خوين ما چيك بگوشان خو باشنا ما بضم ما نبين شادي ها اما اشكين شهادتي بي ايه هم تعالى ما بينا ما راش نون بماذون انا عائلة ما قشت خو بالكي انا قشت معني چه تموزنين هم يا ربي ما يتشيوز انا وجودي خو از جسدي خو تيوزا توحيد تكنا انا عايش عن قاعد باني قشتي خو كي قلبك آيا ببو تبضان باني از همي يوزانا تواتي قشتي خو متموجنين همي تباني از بزاني خو بسم الله الرحمن الرحيم